Mtazamaji, msikilizaji wa redio yako pale ambapo uko nasi, jua kwamba ni hii siku Jumamosi tarehe 11 April ndipo pamenda panafungwa mikutano iliyoendeshwa kwa muda wa wiki mbili kunako kanisa la Wasabato la hapo Mutiri, na iliandaliwa na shule za Adventista wa siku takatifu ya Sabato. Mikutano hiyo iliongozwa naye Pastor Kahundu, msimamizi wa idara ya elimu kunako shule. Mungu atapanguza machozi haya. Tunashukuru sana wote waliohudhuria kwa hiyo mikutano, na hata ni magoti, piga magoti batizo hapo Mutiri na wengine kwenye ikiwa ni mafungo. Mikutano ambayo tumehusishwa na kuchangia na kanisa ilikuwa na mada inayosema ujumbe unaoleta faida katika maisha ya muamini, kwenye kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa 3. Mikutano imekuwa mizuri ya kupendeza tunapojifunza maandiko matakatifu. Ambaye ni coordinator wa shule za Adventista wa siku ya Sabato Elize Paluku Wanzabalere alishukuru sana wote waliojitolea kwa kusapoti hiyo kazi ya Mwenyezi Mungu. Tunawashukuru sana sababu namna walivyokuwa wakihudhuria kila siku nyakati za jioni. Watu zaidi ya 315 au 400 walikuwa wakishiriki hatua mbalimbali za mahubiri. Namna kulikuwa mahubiri ambayo yanaelekea afya, uchumi, nyimbo wa Kikristo, hata maandiko ya Biblia, hayo maandiko ya Biblia, bila kusahau na kipindi cha watoto ambao tulikuwa kikitangulia tangu saa 8:30 tuseme vile. Waliohudhuria kama ambaye ni Pastor Wambamba toa maoni yake akisema na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kurahisisha programu kama na hizo. Tunashukuru sana Mungu kwa sababu Mungu ametenda miujiza kwa watu 71 wanapobatiziwa. Ni furaha kubwa sana, na hiyo tunashuhudia kabisa hiyo miujiza ya wokovu wa watu hawa. Na tukumbusha kwamba wale ambao walikuwa wakitumia malofu na kuvuta bangi na moshi walipewa dawa ili waende wakatibiwa, na wengi wamebatizwa na kutangaza habari njema. Nikiripoti toka mji wa Butembo, jina langu naitwa Ezra Jose Kambali.